namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course. Namhla dakhe la Hosingoma is the post. Nikhi link na producer. Yeah, tavuya man. Yeah, and then from there, uta ku xitori xa chela vele dakhe ya ka Boy Sevens. Even then emakume dakhe thlela ka timhaka ta Black Myth. Loyi nga ta hi ngo linka na Maradona man, aka Cocomelon. So mina hlamala guys because of course around the 22th of August. Yeah, influence scroll ka account ya Hosingoma is the post. Hey, mina swi hlamara sungu. So fike vona Hosingoma is the post afika tsala ku loyi a ndzi n'wi tivi. I was like even then vele fike hi pfula la so lo fike hi chokola hi kuma ku misa lo veri Prince Oreme mi nga ma hleketa hi update ni swo laha ku ri 10th August mi nga ma hleketa hi update ni swona vele laha misa lo Prince Oreme vele a kha kombisa ku se it was a co-producer, like he was also going to produce vele ka album ya Hosingoma is the post na swi post ya ri ko hi leswi a swi swo edit wana swi post ya ri ko and mhaka leyi mantu a yi ri serious swinene because a swi helelangi lani because of tlhukutana yin'wana post ko ka u nga na dino update ku already a hi ri na information related to it laha fa kombisa ku Hosingoma na Prince Oreme as you can see in the studio challenge accepted me October ya home album ya Mr Post as you can see a ri busy ka kombisa ku I busy swinene Hosingoma Mr Post I co-producer le ka ngove le so hey mhaka leyi loko hlamarisa swinene guys loko so Hosingoma hi yoxe ya kombisa ku a yi n'wi tivi D man ku tiva ya n'wi tivi no yo vula ku in terms of ku vele ku tirhisana ni swin'we ya swi kahle hi swi veka in context yaleyo ka nkarhi wa sweswi ku vhele history ya na miso lo a hi kombiseni ku itirheko khale le ka Team Shiremana hi kombiseni ka previous videos you can see na le ka Team Shiremana so obviously a va tivana minkarhi yaleyo ya khale na Hosingoma is the post a ni kombiseni ka video leya futhi ya previous if mi nga yi vona a ni kombiseni ri khale swilo swa ka ha ni west nkarhi vona mhaka leyi no i tivana vo Benny Mayengani kusukela ku khale na vo Hosingoma is the post and stuff like that ku fana picture leya ya khale picture leya and stuff like that ma vona mhaka leyiwa another thing ani xi notice ni dimeni ku mani nga la ku onha nchumu ku vana va ta ku hey Master T mara swi swa huma ni se expose veli miselo ku mani tshama ka ni swi humiso loko ni n'wi le research ni fike ni swi kuma miselo I fan ya Benny Mayengani sa ni nga ri swi twisi ku ndleka because ku na post to hlaya swinene kha tsala ku Benny Mayengani I number 1 ya yena with my number 1 ka Xitsonga music so ni ku hlama mani nga ri swi twisi ku ndleka yena but I was like hey as Master T honi yi matlhelo va tirha a ku na ni dionzeni expose swilo ku vanhu va ta ku na jealous mara sweswi na swi humesa ni mi komba tin'wana ta details leti ni nga ti kuma ku miselo I big fan ya Benny Mayengani ma yi vona mhaka leyi andro na byin'wana bya vulasisi bya mele bya ni byi kumini vhele a fika kombisa ku Hosingoma Mr Post I number 2 ya yena as you can see laha fatsela with my number 2 ka Gaza Mr Post so picture leyi as you can see ya 2024 at Malamulele and ka video clip leyi and then a ni swi kombisini vo tala a mi yi hlangi post leyi a ni swi kombisini but a ni nga hlangi no swi kombisa ni swi bracha kona as you can see so ma ni hlamala ku what's happening and stuff like that so hi swo sweswo mhaka ya kona and even recently the 19th of July as you can see ku hlangana marangaphandla mi ku ri this mina hi perspective ya mina ni kha ni ku swi la ku dimeni lexi hayi swandla maybe xi ya ku hlometeli ka information xi ta yisa ka marangaphandla mara ni nga ri ku swi tshembeni dimeni koku mara me guys mi nkarhi wun'wana a ni na mi jaja ngopfu mi no miyela swin'wana kha ni swi vona a va ndle na video recently as you can see swa recent marangaphandla yi mbale mpahla ya recent ya leyi hi tivaka eka se lowu ka na vyale marangaphandla obvious sure it's the king sure marangaphandla one of the best my favorite artist number 1 president katra hayi ke ni ku mina swi kha swi ku yeve and then vele khivi ya ka Boy Sevens even previous mi nga mi swi ni update hi swona la kha roketa la strong vo Gaza Bosch umgobhozi stuff like that but the following day vele ku vi ku va ku na another update ya video clip vele a nga fika a yi vekela ne kambe video clip ta ku tingo tana to ena ku ya so fike hit of course afika komisa marito lawa ngikula ile ka Boy Sevens amfana ka Gaza simbi ya mayini simbi ya Germany mata swakwe mina kareko lo vana vanhu monte endle business hi ntirhela vatsongwana
ni karhi ku olova na vanhu mo ni ti endlela swa mina madoda a chingani nge mi hlamuli sweswi hambi mo chinga ni nge mi hlamuli mo ni tirhela vatsongwana n'wana papa hi le ka boy 7 mfana ka Gaza simbi ya mayini simbi ya Jimmy a ni wa swi ta ku vanhu lava tirhelaka sathana va lava ku ringa ku va kuma wile heyi minyumini sweswi a mi nge hi hlamuliwi sweswi ni tshike ni ti tirhela mina ni xavisa ni ti endlela business ya mina a ni ma swi ta ku n'wi languti mina mi ta ni khutuza sweswi jealous se ni tshike ni ti endle swa mina ni karhele ku olova na vanhu ni tshikeni mi nga ni sunguli mi nga ni ringi a na ha lava ku olova na n'we mara hambi mo ni ringa ni nge he mi hlamuli ni nge he mi hlamuli ya na ku tshemba kwala ku mi to phuta mi ri n'wexe so as a head ku hi boy 7 zaho hi loko kumiseka marito yoko se wa huma a nge he hlamuli hambileswi in overall loko na nga ti-beef ta kona a ti sunguletela hi yena khale bomba vanhu loyi na ku loya na ku hi va kha va rhwale swilo so a ri zi ta kha hi vone swona ku hi mpela na but as masathe ho ri na I don't believe so ndi ta hlamula boy 7 swi nge ndliki a ni tshembi na n'hweti yi nga hela mina yi nga sukangi kambe boy 7 za munhu wo tshembeka switsandza na bishop hi yoxe hi Sunday ya the exact same day mi nga ma hleketa vhele loko kha va hi tshinya kwala a swi tsandze hi siku rero so ridzi but for now swi tikomba elangwini kahlekahle va yi vavise lama lava nga fika va yiva mali xopeni hikola swi nga endla ku problem yi va yi ri kulu swinene loko a vo yi ba ntsena ni xoku bifa ya hata ya mahlweni so va yi vavise laha va nga tlhela fika va teka na mali xopeni na mhaka leyiwa so swi tikomba na ku yi nga yi ri serious mhaka leyi yi nga yi ri serious swinene timhaka ta leswi of course va nga yi vavisa xiswona and stuff like that so hi ta hi kha hi vona ku swi ta kha swi fambisa ku yini ku vhele i munhu loyi a nga ku trade na nkarhi wa sweswi ya hi leswo guys then vhele of course hi kha hi vuya ka Maradona leyi linkaku vhele na Black Myth nga ma hi hleketa vhele hi updating previously laha vhele Black Myth vhele a nga ve a teka risimu lera Shayla leri sweswi of course hi vulavulaka ringana 1.2 million views as you can see kwala ri koka as you can see kwala va mhaka leyiwa so before hi reference mhaka leyi ya Shayla leyiwa a hi sunguleni hi tlanga the latest song vhele ya Vicat laha Maradona a nga fika a va beefa va Black Myth na va Blizz Boy hi kota ku endla ti-references and stuff like that so ku na risimu vhele ra mali ra ha kumaka ra Vicat vo tala mi ta mi ri yingiseleni vhele so Maradona la i fika a va bifa wa va hi salaviya so a ho tlanga those sections even then hi kota ku ya mahlweni yes mara mabiti lama ba a hi xa karhata Vicat like ti-beats lexi xi bisaka swona ne ti strong okay yeah and stuff like that as you can hear intro ya yena kwalaha ka holo va tlakula minenge ku holo hi timhaka ta yini ta mari even then a hi tlheleni ni ya ka verse ya yena misolo Maradona again hala makomunyana so very sim in overall le mali of course mo good references kwala va jeje no kha kombisa ku munhu nga ku dlaya timhaka ta mali ya no some feel kha kombisa ku van'we va heta va ngana stuff like timhaka ta mali and stuff like that okay yeah okay we le fatse ami karanga ne veganse metinyo kanse unwana na unwana usanyo kwa ni kusilasa madonoro magana misinta mifanze madonoro ni kusilasa madonoro makala misinta mifanze madonoro and stuff like that so kunhlekweni kahle Master T loko se hi mhaka leyi ya leha guys mhaka leyi ya leha leyi so mi nga ma hleketa vhele Maradona ivi ya humesa his own version ya Shayla ne mi nga ma hleketa and stuff like that so lexi nga fika xi hlamarisa guys i ku his song was actually taken down. Believe it or not, this song you take what down after we woman and the man from our we take you woman to be honest.
until uze ni ya checkisa account ya yena. I was like, what happened here? Risimu ra Maradona ri thekiwa down. Nong te lava post leya fast la ivi a posta hi swona. I was not even aware, and then shuku vo tala hi nga ri aware ku xale yena ivi tekiwa down because a knew a yi ri ntsanani yena ku vula ntiyiso ma vona yona leyi nga kulu yaleya va Maradona. So ivi a kombisa la aku hi ti 29 July aku to all my fans, friends and family, note that my music is being removed from all digital platforms. Kuna this guy very Tanga kambe mi te Xivenda i China. Okay, rachitanga34@gmail.com. Reported my project very naive, as you can see. Anyways, thanks to everyone who supported me, as you can see kwala. So na screenshot xa kona, of course lexi leyi nga fika xi kombisa ku impela music yena u fika u tekiwa down wena mhaka leyiwa. So va ku mahixela ti fambile, hi nga ha ya cheka project leya vhele because a vuya kombisa ku the wait is over. Yeah, out now a kombisa Baby Girl featuring J John, listen and stuff like that. So loko fika hi cheka na risimu ro fana leriwa loko fika hi clika la playlist leya yana leya a ku tlhela ku na maxele loko a ti humetele timbirhi na Baby Girl a ta ha ri kona la. You see, as you can see kwala. Of course loko fikisa cha online eta ri kuma ku na ti-account mi fika mi kuma va fika va poster and stuff like that, but ka yena account a ta ha ri kona tinsimu letiya ti vuye ti deletiwa and stuff like that ma yona mhaka leyiwa. So nyimpi ya kho yikulu, I'm not sure ku nga ku ri mani a nga fika ti delete. Yes, vision ya ha ri kona but not under his account, ti deletiwe na swa ha wele ehansi ka yena, and so go fika cheka under his account nge swi ku ma yona mhaka leyi. So a swi twisisi ku i mani a nga report ku ri la ntiyiso. We don't really know ku nga ku ri mani ku ri la ntiyiso. But mhaka yo vava swinene, but a ni voni vula ku mara inani i Black Myth va nga teka risimu leri va tlhela va n'wi report-ela the same. I don't think so. A ni ku nga ku ri mani, ku nga ku ri munhu loyi a nga na power ya swona, or maybe a producer a nga na power ya swona, because ti-sound leta yi landza letiya hi ku twisisa ka mina. A ni vuli ku Black Myth a nga tlhandla leswo because ku hi yena i promise inani i Maradona ku i ta n'wi dlayela risimu. So ta swi landzelerisa vhele yima hi vona ku himpela Black Myth i ta nyiketa inani i Maradona risimu na as promised na wena mhaka ya ko. So hi swo sweswo, so a risimu na mali vhele swo sweswiya a ku bifiwa voho lavaya bifiwa vona ku ri ku hey munhu a nga ku ndlela swilo swin'wana timhaka ta mali a swi ya kwale ka vo Black Myth na vo Blessy Boy and stuff like that ma wena mhaka leyiwa. So hayi Black Myth a swo lava mi vuyisa risimu because sweswi swi nga famba swi mi vangela mabadi ma swa hlupha swilo leswi in future, hayi sweswi swilo swa leha like in future. So hayi all I can say ku Black Myth ha mo loko mi ndla risimu ra hit mi vuyisela Mesalo Maradona swi nga va kahle swinene because swa hlupha swilo leswi vutomi byi leheni swinene, ende swilo ku ri amgeza byi ska ba tokovela because Dile Gaza drill obutu suku yima mainunu jiksai suit ongunyu wakomba chino maizuzu ile Gaza drill obutu suku yima mainunu jiksai suit ongunyu wakomba chino maizuzu 2x2 ayuyu 2x2 ayuyu 2x2 ayuyu Wemkala wethu kufana zimdolo vela nika yangu vana big board we here at club take signora tongue ndi tumle team sigod chapisa mena kujela shikod and like kona sodomana gomora if you drink mena tivona nirizwaka nakame ishishona ile Gaza drill so sisafikela vosha makhumi unzuka godzilla moment step in a booth akuna ku studio shikapura beru tashikuma lesho shilabaka with me with a verse durunge shiku they said I fell off the time I was time my boots enkara kunkhahla tawumelela ku tsaka vanghana valala vasala vasona lava ku loya va ku lexa loya ko ku loya vona lava va ku loya inside I'm a beast I get into cocky cause and wanna present a face ya toy me no va case ya byala se nkarhi ku defend tanga titimula tora